Ratovi Ruža vođeni su između 1455. godine i 1485. godine. Bili su isprekidani građanski rat koji se vodio oko engleskog prestola između sledbenika dinastije Lancaster i dinastije York. Obje dinastije vukle su poreklo od Edvarda III. Naziv Ratovi dveju Ruža nije bio korišćen u to vreme, ali njegov naziv nastao je naknadno, budući da su se suprotstavljene strane u ratu predstavljale ružama crvene i bele boje. Crvena boja ruže je bila boja dinastije Lancaster, a bela boja ruže je bila boja dinastije York. U ratovima dveju ruža učestvovalo je zemljoposjedničko plemstvo i vojska njihovih vazala. Biti pobornik jedne od zavađenih dinastija u mnogome zavisilo od bračnih ili rodbinskih veza između porodica, obećanih feudalnih titula i dodela zemljoposjeda. Tako je vođa dinastije Lancaster jedno vreme imao titulu grofa od Richmonda, a vođa dinastije York titulu grofa od Cambridgea. Dinastija Lancaster većinu saveznika je našla na severu i zapadu zemlje, dok je Yorku potpora stizala uglavnom s juga i s istoka.